Zdravo, moje ime je Ivana i u ovoj lekciji razgovarat ćemo o zaradi na društvenim mrežama. Tehnologija današnjice vremenom se eksponencijalno razvija sve više. Društvene mreže postale su vid komunikacije, novosti, zabave, edukacije, ali već dugi niz godina i kanal prodaje. Načini za zaradu preko društvenih mreža također su postali sve veći. Postoji ogroman prostor za kreativnost u načinu na koji ćete postaviti svoju preduzetničku ideju ili brand. U zavisnosti od toga kakav odnos imate prema ljudima koji vas prate na aplikaciji, treba da stepenujete svoj sadržaj i određene segmente učinite ekskluzivnim kako bi se interesovanje za njima povećalo. Za početak, pravite besplatan sadržaj, propagirajte vrednosti vaše preduzetničke ideje i trudite se da privučete pažnju vašim potencijalnim klijentima. Naučite kako da koristite adekvatno društvenu mrežu za koju ste se odlučili. Koristite profile drugih uspešnih poslova kao podstrek ili primer za uređivanje i pristup vašem profilu. Održivost klijenata je, kao i u svakom poslovanju, bitna i za online prodaju. Napredne opcije na društvenim mrežama odlične su kada steknete određeni broj ljudi koji vas prati. Nabrojat ćemo neki. Jedna od opcija kada steknete poverenje klijenata je nalog na kome određeni klijenti plaćaju mesečno kako bi dobili dodatne usluge koje potencijalni klijenti sa besplatnim pristupom vašem već postojećem nalogu na drugoj društvenoj mreži nemaju. Kreiranje javnih internet live-ova, događaja koji nude vaše usluge uživo po određenoj ceni, još jedna je od opcija. Mnogi brendovi koriste liste sa novostima koji zainteresovani klijenti dobijaju periodično. Jasna vam je suština. Poslovanje preko društvenih mreža pruža bilo kome mogućnost da znatno proširi svoj biznis i zaradi veliku količinu novca. Ali to ne znači da je proces jednostavan. Zato treba pristupiti priči ozbiljno i razmisliti kako da običnog posetioca vašeg online profila prevedete u mušteriju. Kao odličan način za razvijanje vašeg brenda, koristite marketinške sadržaje o kojima ćemo pričati u sledećoj lekciji.